Hello muntina kangai lut kanam mi piti ajo se na bon chamin jing ka pha tuni nisim som ni la thum kumsang ni la som ni langa tuni phatna ka sei nom chu le thildang i हिंगना कदा बने कोई कना दसु साउ लेते हुजि खनरी बजिसु भाप ताना त बदगिनी कम्युनिकेशन गैप लेबा माले गवर्नमेंट ड्राइव तोबदी मपानदगी लाखो इलीगल इमिग्रेंट सिंदु बने हानादगी लेरबा अखोय थादौ इसिन नाउसिंग वाईफाई की पाइती की जोमी की मार की लेरिबा कनाम त अखोय कसु सरकार न कसु हाइबो लेते सुमनगी मपानदगी लाखो इलीगल इमिग्रेंट खरा अदुगा अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज मयाम म हेनकल पजि खरा news kat kan sein hichi achun biren singin manipur sunga hi kuki to meilhei ki ka imacha ki boina poi burma pana illegal immigrant na hunglut amho hin gala bol hi ti a ama in speech athu sei na khat pa chu kin translate ka hin bol na hichi achun isopi tidaham elole igalmi tidaham comment hoi lo ta khani na hin pevin a hin pe in ipi chu hitale toni ka sai nom ama na sai ya chu yale biren sing hin sumizat na pi ham biren thu na sai atia he news ki ti la chun biren thu jong ki sei ding modi thu yong ki sei ding amit sa thu yong ki sei ding karongan ba thu yong ki sei ding robin thu jong ki sei ding I ho thu jong ki sei thu zau se ki sei so ke ding hi news ki ti a full form ti cho hi so pi na het lo wale chukit le ka sei do nom cho hi le ipje a hi hiti a chu nangin directly imacha hepalo imacha khol to na nei lowa birenin sum izat na pi a biren thu na sei ham na hintiam hi chiwang ya proof ka ngai che na social media hi mana chu inup no ma khon ding hilo inup no ma thu sei ding ai poi ne dikhat chu na in muna pana nangin nom ta a thil khat na me a ai lo le na phone a pana nangin thunan sei hi comment nan bola ale lang khana hi cho chu le kyo in jong kaya thim na ve na na comment bol ho chu nang le nang in jong na ki de hi nam khat nang le nang jong pha na ki sa hi nam kun na hin bol sa ham ipizia hi ta bang comment hoi lo na hin pe ham chiwang chu le ake ta poina a hi in kin request ko bol nom chu hi ale news akiti pha ting la hin thuso akiti phating la hin igal miteo mai leiten ipia seam khat thil so ho hi abon cheke ya hi kisei hi biren chun keisum ap elole keichun manipur cm en biren sing thu chu ka sei nom tan tana ka sei jong hi poi ama in azo anala sei hi ku ki to mai lei ki ka imacha boina poi gala poi tia amain press meet la atu sei pa chu kanam kangai lut kanam mi pi mai lei pau hello am ho he thei ni dinga chu ki them hi jong le translate hu I ho pawa ka hin bola keima in news a ka hin soji a hi ele I ti le isu pi pavin birenin sum izat na pi ham ipidinga biren thu ne sei ham abang ka thing le ipi pi ham comment hoi lo hi ampi umji hi na kon khanin warning ai bolloi kon khanin sei da ham thu tampi a sei ji hi ahin lakin jo chu keima in ipi ka ti ji he imacha ka gial lo hi ahin la hi chu comment hi khatve ki bolei ta poina masang langa jong chu comment khat ve hung ki bol a hin la kin a kho poi first time hin a ya thim lo hin te katia ke main I macha gial kho na kin kan nei lo hi a hin la asang che jengin ya chu
ka ngai lut kana mi pi te ho ko ma request ka bol nom le ka taw nom na pen chu hi a le news akiti phating le hin biren thu jong ki seiding modi thu yong ki seiding amit sa thu yong ki seiding mai leite thu yong ki seiding I ho thu jong ki seiding a hi thu zo se ki sei khom ding a hi biren min akipat mana chu biren in ke su mai pi ai boy modi min akipat mana chu modi in ke su mai pi ai boy amhon jong pi khamai sa ponte kin jong amho sum la kham jong ka sa lo dia hi na hi chi ja chun lungse ta in hitabang comment hoilo a hi lo wa le hitabang thil ho hi bol po te kati khat la khat ni support ki bol to hi te ke wang cha thing sana ka sei na youtubers ho hi dem po te ade sana news sei ho news sei hi no mai poi midam ho kon khat ve news in sei win veu te kati he na challenge ka bole ka kili sa mana ka sei hi poi news sei hi no mai hi poi pungkal minute som news sei na dinga kho pungkal sagi gate ki sulu na aban ting le news ki sei ji hi ei mam news sei ho hin kamadon ho ki hon kalung su to ki ho in news ka sei po ve news hi phate cha hi ki khol hi hi chu tu hi di mong hi nam di ham di lam phate cha khol gin la ki ne ya hi cha ko na chu news hung ki sim ji a ki ho news channel a hi hung ki tha ji hi ong ki la zo phating le mi pi te in ki ngai khom ji a hi hi chi a chun khal khan hi troll ki bol po te ke le troll nei bol jong a hi pon sot langa jong yu pau ulun pu jong warning min ana bol a hi hitabong ho hi bol loading a hi i ho society suma hi gala to la hi khal khat hi ki gi a hi lo wale ipeham na thil bol king a do in khuchina bol a hoi poi hichina bol a hoi poi min thil bol hoi lo na mu wa le chun a number hol win lang su di pi ta ya chun hita banga comment hoi lo ti ho hi bol po hi te ti chu avela comment hoi lo bol ho ko ma tiam na hung ki nei ki hi in ka ngai lut